aprangsi kadoko ve phana ne li deposit representaron YouTube channel hin pen kardom pazer lo kardom nang le tom phane si berta ke me na peneli me thang phan ta me peneng le thot ta aning kan wang son tak tak aning kan wang kalibon pachuneng man se ke cheng na 48 Carbo Youth Festival pan se ke pangcheng peneng be ingdeng plikebra serkeb lo 49 Carbo Youth Festival 2023 la so aning kan peneng aning kan bang non ke bang GR ni akarbi risonim so ronga jia bang ta wuti ki up aning kan bang boleh jemer pachuneng kedam tang youth festival hoson wuti ki up kecho hadi labang so wuti ki up kecho peneng le thota padopon thuji peneng bang ke ingkung hini lo yo jongboho 2.0 okay la bangso jongboho volume 2 angdeng bang ke peneng padoponji ke dojer ni bang ke nipai Krener Cap 18 February 2022 Anarlo 12 PM Anarlo non solar ni sochet onon ba kali dalo ya non ba porpai hini ya porpai kre hini porsi padopoji la bang sojong boho la sila bang sojong boho kososi ka cepate dunji vuti ki up ke chu cepate dunji pulotang te vuti ki up cepate long bang ke ka to ka beta cepate long bon setame ile to emen ikur ke chini ne daje pose hadak la so emen ikur teng ma se chapati long ye pose la se emen ikur ka chipi dun je phan emen ka che thaban nam bang ke 300 pharoga thom ve only yo pharoga thom vet la pharoga thom chipi dun lo pulo tang te vuti ki o bang e kon si chote je mahala tum nang e pi benta abba ta long e la pujo la so ka chapate hot ke dam tang pachuneng aning kan bang ke kwan ne minute isi majong majang sigibi minute isine minute lan lom si pibon amasi la songbong pen kecho yun pula si peneng bang ke minute kon no pijini nga sedang le tom vuti ki up non pen cha kecho charlie bomon la sedang le tom la bang so jongboho vuti ki up la pu vuti ke chot puma koson ma pulotang te ki up chot kali avuti to cholong lang aku avuti ke chon e hin da chepon long lang lan chotakli josi ke haya bang phu pulotang te first prize ke 10,000 rupees suri cap lapen ke second prize bang ke 7,000 suri troxy lapen third prize bang ke 4,000 suri pli long po nang le tom pharoga thom hala vut pharoga thom ke hala vuti ke chohot men ke chipi do na phan cholung suri pli suri troxy suri cap ke la ke ake joy long lok teng lo ke chuta cholong lang poisa ta long lak jeng la huyo majok ta lasona var sai ve mati tokon ang ancho noi ancho te ni poisa na pi pu ave se tame penang Carbo Youth Festival longe puthot dothili po buti ta chunoi poisa ta chiponoi jeng la fu a jeng la si alang le tum kapatir pi tum ke the heavy squad jongboho 2.0 yo boil egg eating competition pu yo a picture da ni libitan bola hen lo nang le tum la hala dak a picture long a number ki pila dol la so number along nang li tum humri ik thuta me se tame hala men che thapan se tame la dak a picture long do nang le tum la festival ni matame la hen lo la sinang le tum phan pachini and Arni bangke 18 February 2022 la so Arni si do ponpo la se ka do ka veta la dak number along ka humri pen na to vuti ki chu ki up chapate pen long e suri cap suri troxy suri pli ka chapalong no ni phansi hirjumena pidoni glo kardom la pen do tholang alang le tom long ka cherabdun in collaboration with Karbiang Long Tourism la pen ke brought to you by Arni Keme Production the Arni Keme Production latke alang le tomlong cepater pi don teblo la senang le tom vuti gi opta chodon lo pulotang te la bang so video ta Arni Keme tum paklang pon pola ped Arni Keme Production lo nang le tom subscribe don mo nang ne nang le tom komane ceperjaning tung do pulotang ne nang le tom la bang so Arni Keme Production lo ra ceperjan no noi la se non amat Arni Keme Production na YouTube channel ta nang le tom subscribe pi donik tha kardom